whaalawhalawa o se whaapoponga o tala mai Ausetalia ana radio Samoa. O mai tawina le tau whai nau malorosi o sui whaatatu o lo tamu mo nei i le whainga pāro tala Seto Victoria o lo whaasauni mo sa i o le Premier. To e whaasul walu i tu rafa ngā solo le pārota ma wari potia le bāwala lata o tau mo whainga le au tau wā. O le reipa leo lo whina wai le sa tura i mai le tofi tau sangatarwai nei Daniel Andrews ma le isi sui o Matthew Guy o lo whina uma mo le tofi le Premier o le stete. I se pālota whataitai na whai e le wang whai o lo o pito fia i eile tō tele e sa i eile wang whai o lo o pito fia i eile tō tele lo si eile Labour i le coalition e ui e titi lava le wā. O le asorua la le vasa nei na whai aile whinaunga po le debate a le autau wā i lunga le televise ma e tau whai te tusa rawa fo i whina ngano whaadia o tangata e tusa i o la ngawaa ia ma le whina wina fo i o lea tofi tāua i lea wha i tū o Ausetalia. E luani lori te tele o feto ai le tu i mātua sini, ma o matua i poloka i le M1 i le Pacific Highway, ma whatua iei whemaranga i ngā tangata i ngā ruenga, ma o ngai le so. Pea ma le 10 kilometre u umi o kiu o ta vale o whaeroa mai ata, ma o le vaenga la latane ma le awala lo tupoi le whaala velave. Fautua ina leo leo au whai ta vale, ia alufia le whaetu lea ono o lo poloka pea. Le whaala blawe na tupu le te titi o le alalau papa i Hawkesbury River, ma e le o mai loa le temine ipe o yeini soifua o a afia, a lo whataria se ripoti mai a leo le nei whaala velave, a o i o se tasi o vaenga e maasani o na tupu o i pea whaala velave le tele o vai aso e tau le misi, ia maolo o fautua ina fo i leo aveta avale ia wha e te le sawa sawa, ai maise o le teimi pisi o le awala. Mo moria nei se rima se tama ita i le mariwa se pepe lima vai aso le matua na mauato i ei manuanga i Queensland i le tausanga taruai. O le pepe tama na taunu atu paramedics i le Caravan Park i Daisy Hill i Logan i le aso se furufa o uni rua whenua tasi ma wha wawe atua i le wharemai mo tong pitinga pe ita i le ato se dua i tūra a e wha inoa ne ua umalo naola. Mai leo leo o lātou po ina nei leri e whasu whātau sanga mai a Tala, ma le tamaita i toru surono tau sanga mai Zelmea, po le tau le fitu le tau na nafi. E la te iloa le tamaititi ma o le aso e tūra iei le whamsinonga e tali o la morianga. Sau nuare leo leo lo whenga ima le suenga o Mark White, o manuanga le tamaititi e pe o nei loa le suenga e le mafua mai i se whaarawe whaafua sei. Lo sa i dia pēr leo leo ni se sira fiani whamtaranga ni mata upulea i e fisoson yatu i suenga. Watua i ni whale o loa te tele e tolu i Ausetalia nei i le tau whaasese i le au whaatau i tūranga o ai ata tau, mo se refund po le toi sui o se o loa po se ripea foi. O le choice o se au unanga i Ausetalia e sira i tūranga whapea o latu tā ua na whaatino suenga whaonga ai mystery shoppers i whale o loa e valu se fulu o le Harvey Norman, JP Hi-Fi ma le The Good Guys i Ausetalia atua ia o lumana i eile sale tele po le pau tele ua whaingoa o le Black Friday sale le whataunu tai au. O le neila suenga na whaia ua ilo ai fitus futasi pasene o whale o loa umanei o lātou tuuina ni whamtaranga tau whaasese whaatatau ia i atatau ale tangata whaatau pe a whai e leile o loa ai wa uma fo i le piriota le warranty. E iwa sutasi pasene na tau mawhai e whaatau warranties e le o tele ni o lātou puipuinga mō tangata whaatau e peona whaamauria i lalo tūla whono le Australian Consumer Law. Pai mai le sui o le choice, o lātou u whate ia rei ungol nei suenga, ma o tūranga o loa whaatau e au e pisinisi, o na whesosoani tangata whaatau pe a ise me whale tonu i oloa, o lātou whaatau ina, tu sarapa pe ua mai ale taimi o le warranty sa tu ina iai. Pai mai sui o le choice, e moni e sur tūra whono so ria rau whai pisinisi o tūra whono ia tau whaataunga. Ai o le taimi nei, e leo ieni whaasalanga i le tūranga lea, mo le soria o lea tūra whono. A whai e le whai ni whaasalanga mo le whai o le mese se, o le alea ma whai lava na whaamuta lea tūlanga. Whai mai le 9 News e le iai lava seisi o nei pisinisi watari mai mo se whaamtaranga e tusai o le unga o le nei suenga. Ma le tana mulimuli ua whautua ina lea tunu, ia whae tete masira tuto ai nisi o whainga tau whaasase, a nga isa o lava i whainga whaataunga i runga o pengta whaelangi, ma le kiliva ina uta. O le vaenga le Scam Watch, lea nafa ma le suenga o whainga tau whaasase o lātou whaeroa mai,
E ei foi se sito e ngā whainga tau wha se fōu rea fōringa o ta tere mai i nei vai taimi. O wha fōringa ai nisi o lātou o tangata whainga ruenga le Australian Post ma anga i e koleti mai a whiwhia tangata mai a inga ai umane o sora ma whiwhi. E le ngata i lewa i nisi whainga o whaero ai o lātou whainga ruenga le Australian Post ma anga i e piki parcel po a whiwhia tangata ai le o lātou e ana. Wa ta ua mai le Scam Watch ia mata i tūle reire tūranga le nei ai mai se o le vai tau tonu le nei e tele hai whaatau ngā tangata e whaia a wale kiwisi masi. Tara nare video Samoa mai Ausetalia, manuia ngā ruenga o tōle nei aso, wha soi fuia.